Assalamu alaikum aziz dostlar, alionmedia.com сайты ағзалары. Hamda internet tarmoqlari orqali bizni tomoshalab o'tirgan barcha qo'shiqchilar xalqimiz. alionmedia.com sayti Qaralpaq show biznes alemin rivojlantirish maqsadida ko'plagan жұмыстар alib bormoqda. So'nglikdan bugun biz sizlarga toza joybar inam etamiz. Bu joybarimizning ati el suygan qo'shiqlar, siz suygan qo'shiqchilar atqaruvida deb ataladi. Bu joybar orqali siz aziz ixlosmandlarimizga Qaralpaq estrada qo'shiqchilarning jonli ovozda qo'shiq aytuvlarini inam etamiz. Marhamat, bugungi joybarimizning birinchi mehmoni Kazbek. Kazbek, xush kelibsiz deymiz. Rahmat. Avvalambor barcha bizlarni internet orqali, ya'ni alionmedia.com sayti orqali tomosha qilib o'tgan qo'shiqchilar xalqimizga assalomu alaykum deb qolaman. Bugun jalarimda birinchilardan bo'lib mehmonda o'sha toza joybarda mehmonda ekanimdan quvonchliman. Janda minnatdorchilik bildirib qolaman alionmedia.com saytidan. Siz o'ylamagan qo'shiqchilar o'z kasblarning qo'shiqlarini aytsa qalay bo'ladi ekan. Bu sizlarga qiziq bo'lsa kerak. So'ngra biz tomosha etamiz. Marhamat, siz o'z joyingizda e'lasangiz bo'ladi. Rahmat. Endi men hozircha menga berilgan qo'shiqlarni tanishib o'tdim. Endi qaysi qo'shiqlar bo'lsa-da endi atqaruga harakat qilib ko'raman. Endi o'xshasa, demak bu ustozlarimizning arqasi, agar o'xshamay qolsa, balkim deb o'tganda ulamay qolgan bo'lsa, endi odan beter o'zim ustimda izlanib, jada yaxshi atqaruga harakat etaman. Jonli ovoz endi birinchi marta bo'layotir. Harakat etaman qo'ldan kelgancha ixlosmandlarga onu ayt degan umiddaman. Demak, bu joybarimizning birinchi qo'shig'i Shiraz og'amizning Ашылсын yuraklar qo'shig'i. Kazbek. Rahmat. Başlaymiz. Rahmat, harakat. Harakat etamiz endi. Tüsümde koydum, sebepsiz bolmaz. Mening suyganimning kuli hech solmaz. Atыңды aytayın, kuylig'e alma. Suyganing mung'aysa, kuyling to'lmas. Ашылсын yuraklar, ашылсын gullar. Janlansın qo'shiqlar, sayrasın dillarim. Ашылсын yuraklar, ашылсын gullar. Janlansın qo'shiqlar, sayrasın dillarim. Qo'ldan kelgancha harakat etamiz. Sen bilseng balkim yarın barına, tingla meni baxtim yeri aldında. Qo'shiq aytilar, qo'shiq yozilar, o'pali bo'l sen suygan yaringga. Juda yaxshi jonli ovozda aytilgan qo'shiq bo'ldi deb o'ylaymiz. Endi biroq o'g'an o'zingiz tomosha etib baho bersangiz bo'ladi. Endi bizda keyingi qo'shiqimiz Rashid Xo'jasovning Ko'rgim kelar qo'shig'i. Marhamat. Ana endi qiynaladigan joyga keldi. Tayinba. Bir avulda tug'ildi, o'tdi balalig'imiz. Avuldan ko'chib ketib, ayla tuzdi aramiz. Avuldan ko'chib ketib, ayla tuzdi aramiz. Manzilingni so'raman,
салыппын. Hazır qanday qiz bo'ldin, ko'rgim kelir o'zingni. Kechir ayta olmadim, suydim degan so'zimni. Kazbek juda yaxshi harakat etyapsiz. Rahmet, rahmet. Endi juda yanada ko'proq g'ayrat solasiz degan umidimiz. Dışarı taraf. Son şopayım mı kağızda? Bayla koyabilir. Biz turmuş yol üstünde, yapraklar sarg'ayganda, sen turib ko'rsinding be. Hoş dedin özün arman, sen durup ko'rsinding be. Hoş dedin özün arman, arman, arman. Hoş dedin özün arman, arman, arman. Hoş dedin özün arman. Ketip bardın, men qiyib ket almadım. Armanım qo'ldan uçtu, yurdim jet almadım. Armanım qo'ldan uçtu, yurdim jet almadım. Ma'qul, Kazbek qo'ldan kelgancha harakat qilavering. Endigi qo'shig'imiz Baxtiyor Jumatayevning Sho'q qizlar qo'shig'i. Marhamat Kazbek. Oh. Hey! Işık kuysun men söz aytsam qaramagan sho'q qizlar. Arman buldum kutmang meni, men sizlarga yo'q qizlar. Miyar topdim munasib, turar janimda jarasi. Jaqdi ana janima, shukr qilar barma. Miyar topdim munasib, turar janimda jarasi. Jaqdi ana janima, shukr qilar barma. Işık kuysun men söz aytsam qaramagan sho'q qizlar. Sazlanıp, kelmesi day nazlanıp, men Majnunga dünyada siz jurib siz qazlanıp. Kutib tursam sazlanıp, kelmesi day nazlanıp, men Majnunga dünyada siz jurib siz qazlanıp. Işık kuysun men söz aytsam qaramagan sho'q qizlar. Arman buldum kutmang meni, men sizlarga yo'q qizlar. Bir yer topdim munasib, turar janimda jarasi. Jaqdi ana janima, shukr qilar barma. Bir yer topdim munasib, turar janimda. Jaqdi ana janima, shukr qilar barma. Ishik kuysin men so'z aytsam qaramagan sho'q qizlar. Bilmedim endi men birinchi qatnashuvchi bo'lganlikdanmi juda bir qiyin qo'shiqlar tushib yotibdi. Endi qo'ldan kelgancha harakat etyapman, biroq mana sho'q qizlar qo'shig'i menga qiyinchilik tug'dirib o'tiradi. Harakat etaman sonda da. Mine janla havozda qo'shiq aytuv ko'plagan qiyinchiliklar tug'dirib o'tir, o'zingiz ko'rib o'tirsiz. Bir aytgandan qo'shiq aytuv ansat emas. Endigi qo'shig'imiz
Мақсат Өтемұратовтың сүйіп қалдым қосығы. Мархамат Қазбек. Енді ұрыста да демалған. Ай, яқшы. Саясында отырсам талдың, жүрегімді сен билеп алдың. Көз алдымнан кетпейсің асла, Гозал сені мен сүйіп қалдым. Саясында отырсам талдың, жүрегімді сен билеп алдың. Көз алдымнан кетпейсің асла, Гозал сені мен сүйіп қалдым. Гозал сені, Гозал сені, Гозал сені мен сүйіп қалдым. Сені ойламаған күнім болмады, сыра түс көрмеген түнім болмады. Шексіз кең жаһанге кеулім толмады. Гозал сені мен сүйіп қалдым. Сені ойламаған күнім болмады, сыра түс көрмеген түнім болмады. Шексіз кең жаһанге кеулім толмады. Гозал сені мен сүйіп қалдым. Гозал сені мен сүйіп қалдым. Енді қазір маған түскен 5 қосықтың бәріне ытыбар берген болсаңыз, бәрі бір үлкен ұстаз қосықшыларымыз есептелінеді. Әрқайсысының бір өзінің бір жолы бар. Өзіне сол жолда өзіне таң жараса қиыншылықтары бар. Сондықтан азғантай енді қиналыңқырап жатпыз. Мәселен мен өзім қосыма записке түскенде бір аптелеп тайырланамыз. Енді азыр мен күтілмеген жағдайда бұндай қосықлар күтілмеген жағдайда болып қалды. Азғантай кемшіліктер кеткен болса, көп кемшіліктер кеткен болса, кешірім сұрап қаламын алдынан. Енді ұнаған болса, жүдә бір қуаныштымын. Кейінгі жойбарларда да осындай қатынасу мүмкіндігі болса, кейінгілерінде бұдан зор дәрежеде атқаруға әрекет етемін. Енді азиз ықыласменділер, өзіңіз көргенде жаңа хавазда қосық айту жүдә бір аңсат зат емес. Қазбек, сізде өзіңіз көрдіңіз, куәсі болдыңыз, сәл қиыншылықтар болды. Енді мақұл, сіз өзіңіздің ықыласменділеріңізге hamda saytimizga degan o'zingizning tilaklariniz bo'lsa aytib o'tsangiz bo'ladi. Және марте баршаға рахмет. alionmedia.com жамаатіне. Енді тыңдаушыларымызға, ықыласменділерге бізден жырақласпаңыз деп айтамыз. Біздерді қолдап тұруыңызды сұраймыз. Әлбетте сіздер біздерді қолдап тұрсаңыз, біздерден жақсы бір қосқылар, жақсы клиплар шығады. Сіздердің бір не дейді, жаңа ітібарыңыздың арқасында көп қана идеялар пайда болады. Соның үшін баршаңызға рахмет. Баршаңызға ұнайды деп ойлаймыз. Енді ұсынумен біз жойбарымызды жұмақлаймыз. Кейінгі санында көріскенше қош, сау, саламат болың. Ел сүйген қосықлар, сіз сүйген қосықшылар атқаруында. Әлбетте тек қана alionmedia.com сайтында. Сен деп шерім ойларға талдым, мұхаббаттың намасын шалдым. Қиялымнан кетпедің асла, Гозал сені мен сүйіп қалдым.